Amazina y'abayobozi avugwa buri munsi, ariko hari bake cyane bagaragara nk'indorerwamo y'icyerekezo gishya ku mugabane wa Afurika. Uyu munsi turi kumwe na Ibrahim Traoré, perezida wa Burkina Faso, umusirikare muto wavutse mu 1988, ariko wanyuze imitima ya benshi kubera amagambo ye, ibikorwa bye n'ukuntu adasanzwe mu myitwarire. Amavu n'amavuko n'ubuzima bwe bwa gisirikare. Ibrahim Traoré yavukiye mu burengerazuba bwa Burkina Faso. Yakuriye mu muryango wifashije gake, ariko uha agaciro uburezi n'ubunyangamugayo. Yize amashuri yisumbuye mu mujyi wa Ouagadougou, nyuma yinjira mu ngabo z'igihugu. Yagize uruhare mu bikorwa bikomeye byo kurwanya iterabwoba, akajya yoherezwa ahantu habi cyane, aho yagaragaje ubwitange, ubunyangamugayo no gukunda igihugu. Bagenzi be bamwitaga umusirikare utajya utinya kuvugira rubanda. Ihererekwa ry'ubutegetsi, impamvu n'inzira yabyo. Kuwa 30 Nzeri 2022, Ibrahim Traoré yambuye ubutegetsi perezida w'igihe gito Paul Henri Damiba, wari wanze gukurikiza ibyo abaturage bamusaba. Traoré yatanze impamvu imwe ikomeye: kuba leta yari yananiwe kurinda abaturage bayo, cyane cyane mu turere turimo iterabwoba. Mu ijambo rye rya mbere yaragize ati, perezida utabasha kurinda abaturage be aba atakiri perezida. Iri jambo ryumvikanye nk'isura nshya y'imiyoborere muri Afurika. Imvugo n'imyitwarire bye bidasanzwe. Traoré azwiho kuvuga make, ariko akavuga ibintu bifite uburemere. Yanze kubaho mu buzima buhenze, yambara nk'abasirikare, akagenda mu modoka zisanzwe, agasangira ibyo kurya n'ingabo ze mu butayu. Yicara hasi yiganira n'abaturage, agasura amasoko n'amasomero atitwaje ingabo zimurinda. Abaturage bamubonamo umuntu utandukanye n'abamubanjirije. Yaragize ati, sinshaka kuba nk'aba perezida batinya abaturage babo, ndi umukozi w'abaturage banjye. Guhangana n'ubukoloni bushya n'imibanire n'amahanga. Ibrahim Traoré ni umwe mu bategetsi bake muri Afurika bahagurukiye ubukoloni bushya. Yirukanye abasirikare b'Ubufaransa mu gihugu, ahagarika imikoranire y'ubucakara. Ibrahim Traoré si umugabo w'ijambo gusa, ahubwo n'uw'ibikorwa. Yashimangiye ko atari umwami, si umutware, ahubwo ni intumwa y'abaturage. Yaciye umurongo hagati y'igitsure n'ineza, hagati y'umuco wa gisirikare no gukunda abaturage. Benshi bamufitiye icyizere, abandi baramutinya, ariko nta n'umwe ushidikanya ko ari umwe mu bayobozi badasanzwe mu mateka ya Afurika. Iyi ni inkuru ya Ibrahim Traoré, inkuru y'ubutwari, kwigenga n'icyizere gishya ku mugabane wa Afurika. Ese n'ibihugu twese dufite ibyo twakwigira kuri we. Ndabashimiye mwe twabanye mu gice cya mbere cy'iyi video. Niba mwifuza iya kabiri mwabyandika muri comment. Nimba kandi ukunze iyi video, kanda like na subscribe. Mureke dusubire mu biganiro bikurikira, naho ubutaha.